Laki Ingdeng Thomkep Karbi Alamthe amayar nilo. Bang solong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aluhi sarpo aman penang chetong dunlo. Bang sohut aluhi sarpo Alamthe ahut Karbi Alamthe ketok amek abangke English kalide nangji Hindi Assamese Bengali lapen Sanskrit mati Indian amek vek nangji pusi CM Sarma kaningje aputhak KSA pen kapin rempon. Karbi Students Association asong hinpen pini Ingdeng Thomkep Karbi Alamthe mayalong kachetong dun aluhi sarpo Dr. Himanta Biswa Sarma Alamthe aputha kopiat hesi kapin rem dunlo. Nanglitum chini nedata hai lasya prangsi CM Dr. Sarma kaningje Alamthe arjupa prangsinang. Here hoise ji amar 8 schedule ase ei 8 schedule hoise bharator bhasha aru sangskriti bharator language gotike yar script to Indian hobo lagibo orthat Karbi bhashar script Ingraji hobo nuaribo yar script Devanagari hobo lagibo সংস্কৃত হব লাগিব হিন্দী হব লাগিব বঙালী হব লাগিব অসমীয়া হব লাগিব জি হব লাগিব কিন্তু ভাৰতৰ স্ক্ৰিপ্ট হব লাগিব এইটো হৈছে 8 শিডিউলৰ ম্যান্ডেট এই বিষয়ে আমাৰ আপোনালোকে যদি সংবিধানৰ Bangso Alamthe long CM Sarma kaningje ponatengke 8 schedule abangke bhararam therapen jutang jubat lasi bangso long ke tokjia amek abangke Indian vek nangji laswa tengke Karbi Alamthe ke tok areng ke lok mate English amek pen ke tok long lelo Karbi Alamthe ke tok amek lake Devanagari Hindi Assamese Bengali punon amut pialama bangke tok lang amek abang Indian vek nang pupusi maya long CM Sarma pen ningje ponlo Bangso Alamthe kaningje puthak KSA hinpen pinrem ponlo Karbi শান্তি চুক্তিৰ সময়ত আমি কাৰ্বি ভাষাকো অষ্টম অনুসূচিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছিলো কিন্তু আমাৰ মাজত এটাই সমস্যা আছে যি বিষয়ে কাৰ্বি আলামথে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে চিন্তা কৰিব লাগিব সেয়া হৈছে যি আমাৰ 8 শিডিউল আছে এই 8 শিডিউল হৈছে ভাৰতৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতি ভাৰতৰ ল্যাঙ্গুৱেজ গতিকে ইয়াৰ স্ক্ৰিপ্টটো ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ কাৰ্বি ভাষাৰ স্ক্ৰিপ্ট ইংৰাজী হ'ব নোৱাৰিব ইয়াৰ স্ক্ৰিপ্ট দেৱনাগৰী হ'ব লাগিব সংস্কৃত হ'ব লাগিব হিন্দী হ'ব লাগিব বঙালী হ'ব লাগিব অসমীয়া হ'ব লাগিব জি হ'ব লাগিব কিন্তু ভাৰতৰ স্ক্ৰিপ্ট হ'ব লাগিব এইটো হৈছে 8 শিডিউলৰ ম্যান্ডেট এই বিষয়ে আমাৰ আপোনালোকে যদি সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচী চাই কোনো ভাষাৰে স্ক্ৰিপ্ট foreign languageৰ ওপৰত হোৱা নাই We have stated that if the Karbi language need to be included in the 8th schedule of the Indian Constitution, then the Karbi script should be written either in the Assamese, Bengalese, Sanskrit or in Devanagari script. So we the Karbi Student Associations vehemently condemn such statement because we the Karbi Student Association will never escape any kind of a script imposing on Karbi language. The Karbi Student Association have been struggling since 1960s for for the implementation of Roman script, and for that purpose many our Karbi youth and many our Karbi Student Association members were put behind the bar for the implementation of Roman script in Karbi Anglong, in Karbi language. Kenang sorlo athema imethang alam ki pengkecali lonang ji phan imethang lamet lamchong imethang alam alamet tamela ansose angsong ko ponji phan biswa dang sumindara dang kapakla donji itu malam ta mane pache thang donji wo phana bangke non bangke aphiki chiroi bang chok chilo imethang Karbi Alamthe methang script bang dunai bang non bang phiki chiroi bang la bang chok chilo lasi roman script si ilitum nang tok bom lo nang chali bom lo lasi nil tum Karbi chali asong pera bangke lalo roman script bang si it sidulong musami nang pon pinang po nang pachun pinang po non Karbi Alamthe Autonomous Council non kachari bang ke haitung busami lapen Assam government lapen central government atum busami lasi alang tum hanchuning rido lasi News report Longsoda Ringti Karbi Alamthe Live